Kirazira wewe masako biri kuri ngaho mani birasi vyanyinka kirazira kweli mani genda yahe kukizeho directorance asarisha n'imbere y'abanyeshuri unamakaye ngira nta uniforme ntaki mani n'abademu bayibona kukizeho bibaza yuko jende mayibo mashuri yanyu ndayahevye kandi kirazira nuno munsi nta mafaranga dufise yo gufungura kweli ahubwo ndavumba umugambi ngwino ndakubwira abantu bakuze mu mufise ubwenge kuko no man petit frère yafuye kwe murabice mu dufasha no kuri muzo mukoze yachishene nuko naora ndamukunda sana kusaramba waje kweli najya cupana namwemereye yuko namugurira afuye atari nyoye mani byavye mani unomba bombira ko yafuye mani urafishimye mani sorry mani nani bagiye yuko napfuye ubundi ntangorane ha ibanga n'ubundi ryari rya babiri ariko ubutubaye batatu gikuru nuko cyo kwihangana gusa ntiyagira ikintu na kimwe kivuga abantu wavyumvise rero ryari ibanga rya babiri gusa wihangana uzobivuga imana sivyo none ba man je nabanga ngira fise ngorane yo kutabika ibanga mani ngo nabanga ngira reka cyo tujuganira ngaho rero kiva ngaro uko tumaze kuronka na makeya kugira duhamagare n'abandi duraye ko bocora bona kita dushaka tubona idire atani byo atani igihumbi turabikuramo murabe siko mudusigira na bibiri ngaho man jende mesanduku kweli wapi man iby'isanduku ntaho muvyihorera mu mayo mafaranga gusa nje nzomenya kunda bigenze man uwo mupeti yari umujama wanje byukuri jende mesa 50 mili man muzembere ko muhereza amafaranga bashaka yuko mubahereza mu mahera uwo muntu niyapfuye uwo aracakomeye ndake funga kinywa imbesire ntabwo napfuye mahego mani napfuye nawe wakijojo ushinga usaba ibintu wose bitanu tukazomara iminsi tutagora mani ngira asubire gupfa ariko nawe nusubire kuzura saa makema abona